ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram wa qurab bizidani ilma warzuqani fahma wa alhiqani bis Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Asmaul husna nas'alukal ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab burrazaqul fatahul alim al-qabidul basitul qabidul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul adil al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid. Kebetulan udah jangan digaruk-garuk minta benar. Al-Hakul kebetulan ya. Al-Hakul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awalul akhir al-zahirul batinul walil munta'alul baru tawabul muntakimul afurul malikul mulki zuljalal wal ikram al-muqsitul al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud darun nafi'un nurul hadil baqih awaisu wasibu saburul ladzi qaisaka mislihi sami'ul basir. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika da kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrika ghafilun. Wah, ada kakak Alifah
Alifa Clara, hai. Kakak Alifa, halo Kakak Alifa, selamat. Assalamualaikum ya. Ngaji ya Kakak Alifa ya. Kakak Alifa, jadi Kakak. Halo Kakak Alifa, Kakak Clara ya. Alifa Clara yang ngaji bareng-bareng ya Kak ya. Ayo, sekarang doa duha teman-teman ya. Ayo Kakak Alifa ikutan ya. Doa duha ya Kak. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika sholihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kakak Lara Alifa, kakak Alifa Kiara, halo. Ya makasih kakak ya sudah komen-komen, sudah like ya. Barakallah ya. Semangat ngajinya. Iya kakak, makasih. Iya logo YouTube. Masya Allah ya. Adek namanya siapa? Nih namanya Dede Zahra nih, kakak Clara. Ya, Clara Zahra. Yang ini empoknya nih namanya Nahla. Ini Claras channel ya. Makasih kakak ya. Hai Claras. Halo. Ya. Lanjut ya. Ayo. Wabakdu bareng-bareng teman-teman ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. bacaan salat ayo takbiratul ihram. Iya itu kakak Clara Alifa Kiara ya. Oh makasih kakak udah follow. Oh masya Allah kakak Alifa, barakallah kakak Alifa ya. Saya selalu kakak Alifa. Kakak Alifa dari mana nih? Daerah mana kakak sebutin boleh silakan. Daerah mana kakak Alifa? Halo. Halo kakak Alifa. Iya. Kakak dari mana kak? Kakak Alifa usia berapa tahun kakak Alifa? Ayo. Bacaan sholat ayo. Dari Garuda. Dari Garuda om. Garuda apa nih? Kok Garuda ya kak? Garuda apa kak Alifa? Garuda apa? Garuda di dadaku ya kak. Garuda Sakti, wih di Sakti mantap kak. Ya mantap ya kak ya Garuda Sakti kak. Berapa kak usianya kak? Ayo lanjut ya. Kak ya bareng-bareng ya kak. Bacaan sholat ayo. Takbiratul ihram ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbika Sami Allahu liman hamidah. Rabbana Ramil umma syi'ta min syai'im ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabbika duduk. Allahu akbar. Rabbighfirli wajuburni warafa'ni. Ayo at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kakak Alifa, adik-adik makin cantik. Iya kakak, alhamdulillah kakak, masya Allah. Tuh dibilang cantik sama kakak Alifa. Ya kakak, makasih kakak ya, barakallah kakak ya. Kakak Alifa juga cantik pasti nih orangnya nih ya. Lanjut ya kak ya. Ayo Allahumma ayo. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju
wa tunalu birraqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya, oke kakak ya. Dari Zahra belum Allah kafi deh, Dek. Allahu kafi habuna kafi qasodana kafi layalana kafi warikoya kafi kawana kafi layalana kafi anwaya. Jangan Dora, di depan mereka ya siapa ya didungai padamu, jangan tinggalkan lima waktu. terus. Sungguh ini main di sama kupu-kupu bertebak yang baru berjauh lah. Jangan lupa sahabat. Aku kafi gak benar lagi. Kebenaran ya jenar. Gue kafi bahkan aku. Allah kafi aku ya. Terus. Namanya Bangga ya sahabatku. Dan pasangan sahabat. Kemudian aku suka. Saya tenang dan bersama yang Tuhan tak. Ini benar, semoga hidupnya bahagia. amin amin ya rabbal. Iya, ayo. Ana mana surahnya nabanya, namanya. Dek, surah. Nabanya. Ayo, maju dulu ayo. Ya baik teman-teman ya, makasih kakak ya udah komen kakak Alifa ya. Lanjut ya kak ya. Ayo. Habis. Ayah, Mau minum pakai itu. ambil minumnya ambil. Nah itu yang pakai bener. Ribet itu mah, udah yang minum aja. Emang tadi minumnya nih. Tadi mana gelasnya kak? Ayo, itu minum. Kasih Dede Zahra. Bentar Ayo. saya mau minum juga. Iya minum. Baik teman-teman ya, Dede Zahra umur usia 4 tahun teman-teman, ngaji surah An-Naba teman-teman. Nih, dia kalau udah minum jadi pintar nih. Pintar dia, bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah minum isi bensin teman-teman, istilahnya nih. Jadi orang jadi merdu nih. Kalau sembur, naon yuk. Ini hati-hati pelan-pelan minumnya. Sakit. Istirahat. Belum minumnya. Masih haus. Oke. Udah belum minumnya. Kok lama kali ini? Kak, sini mic-nya kak. Iya udah tahu. Udah tahu. Nah, sini. Oke, itu dia. Nah, sini. Udah duluan dek, minum dek. Nah, sini. Udah, kelamaan dek. Ayo. Lalu habis bujuk buyang. Waduh, ini bener-bener aus rupanya teman-teman. Masya Allah. Ayo sini, siap ngaji dah. Kalau gini mah udah nih, udah mantep udah nih, udah minum banyak. Minum banyak nih nyai nih. Iya. Oke teman-teman ya. Ayo. Tom ini menurut saya yang Iya. kena bisa jadi sepatu Iya. roda. Roda ya, bisa ya. Iya. Ayo cepat sini dah, ayo. Ayo teman-teman ya, ayo teman-teman. Kita ngaji bareng-bareng. Ayo. Halo, terima kasih kak ya udah tap-tap layar ya kak ya. Barakallah ya kak. Barakallah. Ayo sini. Coba baca surah An-Naba teman-teman ya. Alhamdulillah dek. Udah minum jadi bagus suaranya teman-teman, jadi nyaring kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, Bismillah. Iya. Kasih kakak. Ayo. Ya, ada bersatu. Amma ya apa-apa. Kan jangan banyak yang lain. Padahal kan yang love itu saya yang pencet. Oh iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana? Ayo, mulai. Dari HP mah? Ayo.
Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Amma yatasaalun. Ainna bayadu muhtaifun kalla sayalamun summa kalla sayalamun alam naj'al adam yara wa lima fa'atada agakanakum waja'alna lahum subata waja'alna lana ibara waja'alna ma'asya banayna wa'ahum sab'an sidada waja'alna liyawiyahada wa'anzalna minal musyari ba'an sajada nubisa biyabana ba'ata waja'alna dinamala inayang nabaikan amikota Aku sayin asal kita lalu orang dalam yang ada bah. Ina mutawin nafasa habai ko naba ko ay basaba. Kasan biara semaya masih. Aku awal juga dalam yang ada misalnya. Terus Gak ada. Rabis. Ayo. Ayo fokus. Rabis. Abis sama aku yang nambah nah ikut nami kita bah. Yang meku amai gofa. Harga maya mai nau ama ko swaba. Alhamdulillah. Terus saya juga mau ngapain kata Ayo. Zalika itu. Saya mau maga apa kerja iya. Apa sana aku ada bangkai yang mau jalan. Kadang ada aku coba. Nanti ya teman-teman ya, ayo bareng-bareng. Soalnya itu yang ngumpet naon ya. Ayo lihat atas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kita mulai. Aduh. Ayo. Ayo alif, ayo. Ayo alif. Alif kata saya maka dada ada cincin data saya sama saya. Bareng-bareng. Alif, ayo. Kok mati di waktu tadi timer ya, mati deh ya. Timer tadi itu pencet ininya jadi mati sendiri. Terus sama mencet tadi kali. Ayo, Bang Abi. Itu udah mulai. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, Sholat kak, wudhu kak. Ayo Fatihah teman-teman ya. Nanti ayo. Ayo deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus Apa? fokus. Udah kak, jangan kak, diem kak. Ya terus. Ayo. Ihdinas. Ini siapa dalam ya dari nama dalam loh madul biaya modal. Amin amin. Iya, masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Gua coba benar makin nanti ayin nanti saya sama siapa nanti coba sudahi namain aja nari anas. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Kul. Gua coba benar kami saya mah kami saya kau jadi aku kami saya nafas saja kepada kami saya
kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas. Bismillah. Ayo yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Quran juga bilang wa min al-malam la yuqsi jawa wa min al-nafas dewi kalami la ya. Jangan tahu Orang ayah menjelas ayah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kul yang jelas ya. Kul. Ada. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat jadi biar dapat. Terus. Asana jatahab atu amatahatab. Dia memang ada. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa terus? Ayo terus. Jajaan saya pada tanah saya nabedine wajah. Terus. Wasabi. Tapi biambil bika kafe naukan atau wabah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup. Kul. Kan udah bobo siang tadi, bobo kan? Kul. Iya. Kok masih ngantuk baik? Kul ya. Mau diem. Mau diem. Yang kembaran banget itu. Mau saya nggak mau diem. Kadang-kadang mau diem mau. Enggak, udah aman. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ayo kul. Kul. Uya Allah bahuna belum ada buduna antum aduna antum video nama udah agam ayadin Ya, insyaallah. Bismillah. mana nih ayo In maaf saya betul. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi kau di buku di baca aja Ulang. Ayo ngaji beda. Malaika ngaji jadi ya dem. Wala. Ya udah Allah miskin. Wala yahuddu amil miskin. Amil miskin. Wala musain. Aji amang kadem lawan aji nama. Ya. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini ada hidayah dari bayar berdua bahasa bayar aja kamu minjuyo amanah mengkau. Masya Allah. Tahan lagi. Ya, bagus. Saya Bismillah. tahan sampai enggak berhenti. Masa kamu bisa aja begitu? Bisa. Coba lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nih? Ini apa? Ini lihat ini. Ini apa ini? Ini ternyata alam. Sebagai papa bukan biasa ada alai daun beda riwayat ayam sayang apa vitamin bija dan miji yang kasih makmur. Iya. Jangan napas bisa. Ya, bismillah. Ya. Iya, waktu berhenti Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Koi masa dulu masa ayam mama ada daya sebuah nama masa nama kita mama ada kamu temana yang mau datang di tetap widaina ayam masa dafi sama di mama dah. Iya, kalau pindah nih. Bismillah, pindah. Bismillah. Walasi ayo, bareng-bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng ambil nih. Kenapa? Ada sini. Ya, ini.
Ya. Nih. Wah. Ada sini. Sadaqallahul azim. Cewek nih. Nah, teman-teman ya. Udah jangan baca Iqra teman-teman nih. Yang mau ikutan silakan ya teman-teman ya. Baca Iqra-nya Iqra 3 teman-teman. Halaman berapa deh halaman, Dek? Jara? Halaman berapa halamannya kemarin? Tahu. Halamannya halaman 18 ya? Ya teman-teman, halaman 18 Iqra 3 teman-teman ya, Dede Zahra teman-teman ya. Halaman 18 Iqra 3 teman-teman, Dede Zahra baru usia 4 tahun teman-teman. Doakan biar istiqomah teman-teman. Gak ada mata. Ya. Gak ada mata. Gak ada mata. Rapin. Bagus rapin. Tuh, nah gitu cantik. Nah, cantik tuh. Nah, Masya Allah. Nah, cantik tuh. Wih, cantik kali nih. Wih. Udah, ayo. Ayo teman-teman ya, kita mulai teman-teman ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo nih. Teman-teman ayo ajak teman-teman. Halo teman-teman itu. Teman-teman. Ayo Ayo ngaji ngaji bareng saya. bang saya. Halaman Halaman 8 ya. 14. Hah? Berapa? Salah. 16. 18. Halaman 18 teman-teman ya. Iqra 3 teman-teman ayo. Ini siapa? Ini siapa? Ya, teman-teman. Akuanya siapa? Teman-teman ya, ayo teman-teman ya ikutan ayo. Bukan Ayo. ong tapi kakak. Kakak sholat. Ayo. Kakak itu kasih loh. Ayo. Oh ya. Ayo. Bismillah. Iya, ayo. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Ini. Ayo. Sumati. Dalam tubuh. Wamulina. Bimasaihi. Hamilati. Fahasita. Mapai. Sa. Yuk. Yusibu. Lagi. Sayusibu. Yusuha. Lagi. Yusuha. Sabukina. Ayagi. Dasuatu. Bibiani. Wailutu. Lisaihi. Lisaihi. Sabia. Salamu. Bika'imatihi. Satajiduni. Satusi. Lagi. Salat. Udah. Benar. Buka apa? Al-Qur'annya buka. Kudung. Lagi. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi. Zu. Ayo. Perhatikan. Ayo. Zumati. Bata. Ya. Nyamuk. Nyamuk ya, ayo. Kakak, ayo. Kak. Kawa, ayo. Kawa. Ibu. Lagi. Kawa. Ibu. Terus
wa mu'ina. Terus? Bimasaihi hamilati fakosi tak maqaidu sayusi bu wayaisuha sodikina mayagizu gosiyatu bi gurami wayumi tu fisoihi salabira sawami'u bi mati satajiduni fatusiu fi suhufi wazadahuma ta'umi si api. Masya Allah, bareng-bareng ya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa tuh batasnya? Ya, itu batas. Tadi apa? Ya, Salah. salah. Apa? Iya, benar. Lama kali mikirnya kau. Lagi. Ayo. Tahu. Ayo. Ayo lagi nih. Ayo ulang. Ayo. Udah pakai. Ayo. Nah. Ayo. Ngapain kakak? Ayo. Ayo. Sayusibu. Betul, hebat tos. Oke. Ayo perhatikan ya Berambi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyik dulu. Hah? Pegel diri mana dipegel? Zulumati kawakibu wa muhina bimasalihi hamilati fakhashita maqalidu sayusibu wa yarisuha sadiqina ma yagizu ghashiyati bigulami wa yumitu fisalihi sarabila sawami'u bikalimatihi satajiduni fatushiru fi suhufi wazadahuma qa'imi syi'atihi ya sadaqallahul azim.
Diajak pindah apa enggak ya? Ini coba lihat tes. Ini apa nih? Ini Wah. apa ini? Bu. Bu. Ini. Bu. Ini. Yu. U. Fu. U. U. Ini. U. Coba. Papa. Ya tua bu. Salah. Kan ini. Ya tubuh. Iya betul lagi. Ya tu. Pendek ya pendek. Ya. Yatu gitu. Ya. Yatu. Ya tu. Bu. Iya. Kola. Iko dua gampang. Iya, dua gampang. Terus? Iya. Bu. U. Iya, bener. Ada. Iya. Udu. Ya, udu. Ya udu. Iya. Kana. Terus? Kana. Iya, kana. Terus? Kan kana tuh. Ya, terus? Habis itu jadi kana dong. Kana dong, iya. Terus ayo, ya. Bahasa Inggrisnya Mm-mm. kana. Kana, bahasa Arab. Bahasa Arab ini mah, ayo. Ya, Kalau bahasa Inggrisnya? Inggrisnya. I don't know. Ayo. I don't know. Ayo. Ayo. Ya. Dulu. Yudu. Yuri. Yuiduna. Iya. Yuki. Mu. Nak. Iya, pintar. Terus. Kamu. Iya. Lamu. Iya. Lamu. Ayo. Lamu. Kamu. Kili. Iya. Watawamu. Wi. Lamun. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ya tala, ayo. Ya, Dek. Diem Kak. Ayo, ya tala, ayo. Ya, Dek. Ya tala. Udah. Besok nih, Dede ini ya, besok nih ya. Iya, landain. Lain ya. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman. 16. 19 ini. Hah? 19, halaman 19. Nih, hitung enggak? Mau. 1 2 3 4 5 Yeay, kembali saya pindah. Mana lagi? Sini, satu lagi. Iya. Oke teman-teman ya, sekarang Zahra baca jilid Ini. 2 teman-teman ya, jilid 2 tambah dulu. ini ya, warna kuning teman-teman. Dua. Terima kasih sudah Jilid klik dua. teman-teman ya, jilid 2 ya, ayo. Yang mana? Yo. Yang mana? Ini di sini udah apa belum ini? Udah. Hah? Udah. Belajar. Udah. Memang. Udah. Coba tes ini doang. Ini doang. Nah, ini coba. Ya, coba yang bawah nih. Juli. Salah. Ja. Hi. On. Salah belum bisa berarti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman ya, halaman 24 teman-teman ya, jilid 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Oh, Kola. pendek lanya. Kola. Man. Balaban. Syaban. Kan mobilnya Iya. rodanya kempes diganti jadi ban mobil kayak kita. Iya. Ya, terus? Sami an
usulan, Hmm. malahan, Hmm. jaian, Hmm. munian, Hmm. tobakan, Hmm. wahidan, Hmm. Terus du tutup. Nah, widan, ya, du, ayo. Du. duiban, banadi, Hmm. Terus basian, hmm. sodikon, Hmm. jumian, Hmm. lagi, Hmm. Lagi. Terus mud, mi, hu. mudian, Hmm. zakiran, Hmm. iya, Iya, terus lu. ubadan, Hmm. Terus sidadan, hmm. Terus kabiran, hmm. Terus futang, hmm. Terus khoban, khojan, hmm. kau ini ban, Terus jahian, hmm. Terus kuudan, hmm. Terus dan hmm. Terus azizan. iya berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo, perhatikan fokus. Ayo. Qalaman, Qalaman, baladan, badan, syaraban, syaban, sami'an. samian, Apa aja? Ini ah. Sami'an, samian, rusulan, usulan, marohan, alam, jariyan, jayang, muni'an, munian, tobakon, tabakon, wahidan, jahidan, duriban, wiban, basiron, asian, sodikon, sadikon, jumi'an, jumian, hudiyan, hudian, zakiron, yakian, lubadan, ibadan, shidadan, sidadan, kabiron, kabiran, furuton, hutang, kharajan, kodang, jahilan, jahian, qu'udan, uudang, azizan. anjian. Sadaqallahul azim. Pak, Kak, itu pindah. belum lancar. Jarang ini masih lain ya. Kak ini Kak, sadaqallahul azim. Sabar, Gus. Bye guys. Ayo. Kayak kudunya Kak. Kerudung. Ayo. Oke teman-teman ya, sekarang kakaknya teman-teman nih, kakak Nahla akan baca surah An-Nazi'at teman-teman sampai dengan surah Al-Buruj teman-teman ya. Ayo. Coba Kak. Ini mic-nya kasih kakak deh mic-nya deh. Ayo. Mana Al-Quran ambil. Terima kasih teman-teman ya sudah pantau terus ya, sudah like, sudah komen teman-teman, terima kasih barakallah ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ya. An-Nazi'at teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Ayo udah ada. Wan nazi'ati gharqa. Wan
والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Qulubu yawma Dek. izin wajifah. Ambil air minum dek, akad dek. Absaruha qasyah. Banyak dek, minum dek. Yaquluna inna lamarduduna fil Zahra. hafirah. Wa iza kunna izaman nakirah. Qalu tilka izan qaratun qasyirah. Fa innama hiya zatratu wahidah. فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. Makasih. Fahasara fanada. Ya teman-temannya isi beresin dulu teman-teman nih. Ya biar suaranya nyaring teman-teman. Ya teman-teman ya. Silakan mengikutan ya surah An-Nas teman-teman ayat 23 teman-teman ya. Fahasara fanada. Tapi jangan ngopi. Nah, yuk. Habis. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fahasara fanada. Fahasara Ada. fanada. Ayat 23. Ada. Fahasara. Fahasara fanada. Ada. 23. 23. Ada. Ayo, mulai. 1 2 mulai. Ya alhamdulillah ya Allah. Fahasara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها فأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah, barakallah. Lanjut teman-teman ya. Apakah surah Kak? Surah Abasa. Ayo ajak teman-teman ya. Teman-teman. Sekarang Surah Abasa ya. surah Abasa ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Ayo kita baca bareng-bareng. Oh, ada yang like langsung tambah like-nya. Ayo makasih teman-teman ya sudah like ya, barakallah teman-teman ya. Iya. Bismillah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru
tanfa'ahu dzikra amma man yastaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha qala innaha tadhkira faman sha'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafara kiramin barara qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabira yassara summa amatahu faqbarah summa idza syaa'a ansyarah qala lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami gitu. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Ya. Anna. Ulang ya. Fal yanzuril insanu ila ta'ami. Anna sababna ma'a sabba. Summa saqaqna al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah. Minum teman-teman ya. Lanjut teman-teman, surah apa kak? Surah At-Takwir. At-Takwir teman-teman ya. Ayo bareng-bareng teman-teman ya, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pipis kudu lagi. Pipis. Ya, duka itu bukan itu mic-nya, buka mic-nya. Nah, suara kakinya bunyi. Malu. Ya teman-teman ya, dia kebanyakan minum teman-teman, beser. Aduh payah nih. Ayo bis buka-bukaan. Ya teman-teman ya, sambil nunggu ya. Ini dek, ayo sini dek, selawatan dek. Mam sini awal kapi dek. Dek kan belum mau selawatan awal kapi sini, kayak sini ya, kayak kemarin ya. Sini, cepet. Ayo, ini dek. Ayo. Ya teman-teman ya, selawatan teman-teman sambil nunggu akan ahla pipis teman-teman ya. Ya. Shalawat Ujang Bustami ya teman-teman ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli
على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا wudu ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى bihurmatihim. Salawat teman-teman ya, jangan lupa teman-teman salawat terbanyak ya, dan subscribe teman-teman dan follow. Lanjut ayo ngaji. Ayo teman-teman ya, ini Kakak Nahla udah selesai pipisnya ya, maaf ya. Ada terganggu, ada iklan ya. Ayo teman-teman kita ngaji lagi ya, lanjut ya. Ini surah apa lagi ya, lupa tuh ya. At-Takwir teman-teman. Ini teman-teman ya, surah At-Takwir bareng-bareng. Udah makin mic dong. Udah, ya. Ayo teman-teman ya, surah At-Takwir teman-teman bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhusu husyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ai zambin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was-subhi idza tanafas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Masya Allah teman-teman ya. Sekarang surah apa kak? Surah Ya bagus. Al-Mutaffifin ya. Surah Al-Infitor. Al-Infitor. Iya teman-teman ya, surah Al-Infitor. Lembut ya? Iya lembut. Ayo bareng-bareng. Kalau isi air jadi lembut. Oh gitu. Ya teman-teman bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat Wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak qallab bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin summa adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mutaffifin. Ya teman-teman ya, lanjut teman-teman ya, kita baca surah Al-Mutaffifin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Ayo. Wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wa ilal yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibu nabbi yaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjumun Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun kalla inna kitabal abrari lafi illin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im
yusqawna min rahiqin maqtam kitamuhum nis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ayna yasrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yattaqun. Wa idza marru bihim marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursila alaihim hafizin Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun. Aisubal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah. Lanjut surah apa kak? Surah Al. Teman-teman bilang teman-teman. Ayo kita baca surah Al-Insyiqaq. Oke, ayo bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat. Ayo. Idzas samaa'u syaqqat Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'una subura. Fasawfa kan? Iya. Tadi apa? Wa amma man utiya kitabihi wara'a zahri. 10. 10 mana 10? Masa? Nih. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Tuh bener. Fasawfa yad'u subura. Iya bener Abi. Ayo lanjut. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu zanna alayyahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Terus. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaqa fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul Anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun. wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah teman-teman ya. Surah apa yang belum kak? Al-Buruj. Al-Buruj teman-teman. Masya Allah ya. Ayo teman-teman gitu bilang. Ayo teman-teman Kita baca surah Al-Buruj. Oke? Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud
wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud iz hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu min illa ayyu minu billahi hil hil azizil hamid. Dah, alazina belum. udah. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman ya, masya Allah ya, anak-anak ya. Ikra. Lanjut ikra teman-teman ya. Ayo buka ikranya. Ikra 6 teman-teman, halaman. Mana kah halamannya kak? Halaman 15. Pindah ya? Mau pindah? 15 teman-teman ya, ikra 6 halaman 15 teman-teman. Yang bagi mau ikutan silakan ya, bareng-bareng ya. Ayo bareng kakak Nahla. Pindah. Ya. Bismillah kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma li ahadin. Ayo. Wa ma, ayo fokus. Wa ma Li'a. hadin indahu Min nikmatin. Iya, ikhfa itu. Samar. Ini tak aja di sini di tak. Tak tuh. Nih. Tak ingetin, tak tuh. Jim, dal tuh. Ini tak tuh. Min ni'matin tujza. Min nikmatin tujza. 5 zu terus. Iya. Terus. kata ustazah Iya gitu. Zu. Iya, benar. Terus min zurriyatin terus angzil kornaini terus yatiman mang tuh zal. Ya kan zal. Ayo. Yatiman ikhfa samarkan. Ayo. yatiman zamak Mako. robatin Robah. robah Terus au nang za mat. robah Ya. a angzar tahum amlam tungzir hum la yu'minun wala taqulanna li sa